Kanina ko All India Radio Shillong ki khubor ban pule do Elma Arwar. Kimat bakongsan jong ki khubor minta ka step ka apho tarik unai lar kilong. Palat umintri ya dari Rajnath Singh ya ka 5th edition jong Defense India Startup Challenge hilang kasni. Pentip ulam phang ka yeng dorbar thawan ka jela Meghalaya uba met ba lingdo ba ka jingshong dorbar jong ka Meghalaya Legislative Assembly kan sedang nado ka sipo tari unai lor menta usnem. Pentip usumbut menteri rang ba ka jela uba Preston Tunsong ba unsya ano banyalakai sports pat pentip ru bala play ya kipak bat sanama nado ka singikong bat salais pa arpunai ngut ki bayot thmai yo covid khat khandai hinin ka singi ha Meghalaya ko lais pa phrangut khlat sangun. Haswa benai ki khubor ki babinya tu ni sngap shwa ya kini kajing pamnam. Namal kajing nang bon ki bayo ya kajing pang covid kat khandai ni kintu ya kinong snap ki jongi bakin num khan sting hin reban bot tikna ya ki kendon ka kot khia ban na benda ki to ki bladap substance nem shjong ba ki bladap ban ay ya ketika jong kawat ka baningkong kemau ba de ban ay ya ketika jong kawat ka ba ar ha ka por balabu shongkhop bat pikir ya ladi da ka babot ya kini ki lightly ki rukom ki basong deng ya kijing da khmat ne mas penjangai iwei ne iwei pat bat kham pikir ba bane kho ya khiti bat khman na ga benda kijing tip ki ba kham banya ki bele bat ka covid khat khandai phila ban phone ki national helpline number not iwei ar lai khandai nyo pra not sound re la ni ho number iwei not nyo san bat na ga benda ga jela Meghalaya ki helpline number ki de iwei not pra bat iwei not nyo not ki khubor ki pamnyam Menteri ya dari Rajnath Singh hingga sengi ula pelat ya ke 5th edition jong ke Defense India Startup Challenge. Rajnath Singh ula ong bakari India kam duna ya ke bidan sap ni dan jing duna ha ke jing dawa ya ke bidan sap hakari. Shushu Rajnath Singh ula ong ru baka IDEX 4 Fauji ke deka wei ni jing syam ki bapin i ya ke jing dan sap jong ki khon sam lagari. Uni Menteri ya dari ukhmi lenti dan ke jing kermen baka ni kan nyarap bat syanya ya lde. Rajnath Singh ula pentip bakari kan pelut sanspak lo tinggal na ke benda ban sedang ya ki lais patli ki kam hakini kisan snem ki banwal ka Business Advisory Committee belayalam do lampang ga yeng dorwa thawan ga jela uba met ba lingdo henen ka sni ula minjel ya ka almanak jong ka jingshong dorba sunrai jong ka Meghalaya Legislative Assembly hakini ga jingelang bala simenta do usumbut menteri rang ba ka jela uba deiru uba pet ya katanat Parliamentary Affairs uba Preston Tunsong unang ilam kaliang persya u Dr. Mugul Sangma kadokot jong kaliang persya ikong ampulin ningdo bat udokot na kaliang senchar uba balajit kupas ndrem ulam hangga yeng dorbat hawan ke jela uba met ba lingdo ula pentit baka dorbat sunrai jong ka yeng dorbat hawan ke jela Meghalaya kan sedang nadu ka sipo tarik unai lur hadu ka khatnyo tarik unai lur MLA ke NPP uba S Soton hingga sengi ula penpau ba ukhmi lenti ba sarkar jela Meghalaya bat ka sarkar Assam kinla ban pendek nyo ya upot usam khamkuloi uba Soton uba mikhmat ya ka constituency ka badai ka khapot ba ka jela Assam ula pentip ba kipat ba ki basa ha ka constituency ka jong u ki khmi lenti ba kini ki arli ki jela kila sisnan ban pendek ya upot usam uba Soton ula pentip ru ba ki pelut Assam kimdan shu hayong khuli menta nadu bala singkhia menteri rang ba ka jela ukonat ki sangma Kumanchpun kumau haka apun tarik unai tung mendaus nem kaladon kejing yahurura ke bumi hayong khuli hadian baki Meghalaya Energy Corporation Limited ni MEECL kalatung pos ding elektrik hayong khuli. Lawan pun kumau ru baka Assam kalakeno baka Meghalaya kalatung pos ding elektrik bian haki cakar ki bahap ha Assam ke badan hakana para hajan ke gauti kalba ke jela Meghalaya ke ongpat baki pulik ke Assam kilaweng jubor ya ki pos elektrik hayong khuli. Ka Pathar Khama Civil Subdivision Demand Committee kawlalam khmat do wamali ka NPP uba S Soton henegasi ulale ikandu ya menteri rang ba ka jela ukonat ke sama bandawa ban pengkiu kedan ya ka Pathar Khama Administrative Unit syaka Civil Subdivision habakran bagila pathai khubor uba Soton ula pentip ba ka Pathar Khama kalalan kam bandan na ka jong ka Civil Subdivision namar kibenda basep ni jong karibhoy kilong kibajangai na ka district headquarter ka badan hanongpo uba Soton ula ru ba ka jing pengkiu kedan ya ka Pathar Khama Administrative Unit syaka Civil Subdivision kadai na ka benda upat ba bakenyajan bat ka district administration Menteri rang bado kari Narendra Modi ula ai khublei ya kipat ba kari halor ka jingrakhe ya ka Sanskrit week ka bala sedang henen kesni kani ka Sanskrit week kadai ka bala jurkhe nalu ka khat khandai tarik unailar halu ka absan tarik unailar ban kentiu bat penpau ya kani ka jat kitien ka barim jong kari ha ka khubor bula ai sipat ba kari Narendra Modi menteri rang bado kari ula ong ba ka kitien Sanskrit kadai ka kitien ka barus pa ba kadai ka bala poi saboro ki benta jong kari Narendra Modi ula ong ba kalong ka pakemen mentip baka ktin Sanskrit kalapoy siya baro kibro lemba ki kor ki buwar ki pamentam kali ko All India Radio Shillong ko bolam siya ki kubor
Hadin ke review meeting bat Menteri Rangba Kejela ukonat ke sangma lembat kiwe ki he officer usembut Menteri Rangba Kejela ubak Preston Tunsong ula pentip bak Sorka Jela kalarai bakan sya no ya kejingla kai sport sa Kejela. Shosho ubak Preston Tunsong ula pentip ru bala sya men pleno ya kisanama hall da kaba on sya ya kipat ba kumsi benta nakalai benta. Nalor kisan mahol, lasyaru ye kipak pat ba bat kijakala ka jakpot kibadon ha kejela ban pli na kabenta kipat ba kibaladap khapras nem sedrong bat kibaladap sim ya ketika ya da koven. Uba person la pentip ru balasya ye kikali private ne kikali jong kireu simet bakinya ha kejela ba kata ka de banlong na sibenta na kalai benta. Ha ka juga por usimbut Menteri Rangba Kejela ula benrap ru ba ya kitu kijaka kibala pli kide ban bot perking ye kikendon kokot kakhya bala pemi dak tanat kokot kakhya. Uba person ula kenturu ye kipai ba bakin bot perking ya borok kikendon jong tak kokot kakhya berkumjuru bakide ban sim ya ketika ya da koven. Ka Jilla Meghalaya tangning kesni ke dan laispa apnai ngut ki bayot mayo covid khat khandai laispa prangut ki bala kotno ba sangut ki bala khlatno ka office UDHSMI ka pentip bana kini ki laispa apnai ngut ki bayot mai sangut ki dei na East Garo Hills district nyongut na East Gentia Hills shispa nyopun ngut na East Khasi Hills iway na North Garo Hills sapu prangut na Riboy district khandai ngut na South Garo Hills district nyongut na Southwest Garo Hills laipu arngut na Southwest Khasi Hills khatlai ngut na West Garo Hills khatsan ngut na West Gentia Hills bat khat nyongut na West Khasi Hills district kilai spa prangut ki bakot pat ki kenthum ya khat arngut na East Garo Hills district iway na East Gentia Hills shispa sap nyongut na East Khasi Hills iway na North Garo Hills life ngut na Riboy district iway na Southwest Garo Hills life sangut na Southwest Khasi Hills life nyongut na West Garo Hills arpuingut na West Gentia Hills bat khat prangut na West Khasi Hills district kisangut ki bakla pat ki di iway na East Gentia Hills bat sangut na East Khasi Hills district ka Jilla Meghalaya hadu hning kesni ka dan nyopu hajar khandai spa prap sangut ki blayo yo covid khat khandai ni ki positive case ha ka ba lai hajar south spa arpuingut kide ki active case repu pra hajar lai spa nyongut ki lakot no bat si hajar aspa san nyongut ki laklat no palat sanpu ngalong biang palat sanpu riu kulon riu saulak ngut ki bladap ay ketika ya da covid hakari lembaga nationwide vaccination drive ka khubor ka pentip ru bah kini ki apsa kunta ki bladap kilan hadu sanpu riu lak life riu hajar ki bladap ay ketika ya da covid hakari katarat ka koi ka khia jong kari ka pentip ru bah kini ki apsa kunta ki bladap ka India ka dan life riu hajar south pa iwe ngut ki bayot mai yo covid khat khandai bat ka bala penpoi ya ka jingdan ki active case ni ki badang don ka jing sumar syaka lailak riu sa hajar shispa ar khandai ngun ki pulut ke Asam hadin ke jingyo jing tip halor ke jing thumu jong kinong shalan drok ban shalan sa Jilla Asam hengen ke step da ke jing trailang bat ki pulut ke jorobat outpost kila yo ban kemno ya ki arnut ki bre ki bakno dong kti ha kali ka kam shalan drok bat ru banyok kurup hadu andros pa andre program u drok hiren basong balasong hakin report li ke jing song sabon ha kali ke jingyo kem jong ki pulut ka Asam e ki arnut ki bre ki bakon thup yo MD warish apros nem ka Karta na Thobal district ke Manipur bat ujenison tayajam arposnam na Thobal district laya thoru baha ka jing khandra ki pulit ya ka weka truck na Jilla Manipur ke badan ya number MN not saw e khandai phran riu lalap bakini ki song balabu ya drok hiren na ki benta jong ki engine ha ka jaka bala sinakar pangbha layo ru ban korup ru ya ka song pisa ka balong hadu sapsan hajar haringkat ki atli ki mobile phone na kalian ki pulit Asam kindang pelong ka jing toket halor ka ni ka jing shalan ya udrong Syabat pengkut ya khubor saisin kimat bakongsan pelat Menteri ya dari Rajnath Singh ya ke 5th edition jong ke Defense India Startup Challenge ning kesni pentip ulampang ke yang darbar thawan ke Jilla Meghalaya ubak met bakling do ba ke jingsung darbar jong ke Meghalaya Legislative Assembly kan sedang nalo ke sipau tali unai lor mentau senem pentip usembut Menteri Rangba ke Jilla ubak Preston Tunsong ba on sya ban Yale ka sports bat pentip ru bala play ki pak baksen ma na du kesing kong bat selais pa ap khandai ngut ki bayot thmai covid khat khandai hinin kesini ha Meghalaya koi lais pa phrangut bat khalat sangun katu ki khubor ki lakut ki bawan chapi nak studio jong ko All India Radio Shillong basakin yat morning saya so ba ka Delhi station nak benda ki khubor ha khtin hindi bat buat pat sa ki khubor ha khtin fareng kane ko All India Radio Shillong